Ekitabo ky'okutandika eshuura ya 4 ebya Kayini na Abeli. Bwanyuma Adamu yamanya Hawa omukazi we, yagira enda, yazaara Kayini, yagira ati, ntungire omwana w'omwojo ahabw'okuhweerwa Mukama. Yagaruka yazaara Abeli omurumuna. Abeli yaba omuriisa w'entaama, Kayini we yaba omuhingi. Ebiro ku byagenze nibihingura, Kayini yareetera Mukama omutwijo gw'ebi yahingire. Na Abeli yareeta aha mizigijo y'entaama ze n'ebishaju byazo. Ruhanga yasiima Abeli n'ebi yatoija, konka tiyasiima Kayini n'ebi yatoija. Kayini yagira ekiniga kingi, yerrimba aha maisho. Mukama yabuuza Kayini ati, nenki ekyakukwasa ekiniga? Kandi nenki ekyakwirimbya aha maisho? Korakore gye torikwija kusiimwa. Konka koraaba otakozire gye, ekibi nikija kuguma kibandama aha rwigi kikugweriire, konka iwe oshemereire kukitegyeka. Kayini yagambira Abeli omurumuna ati, ija tuze omu ishwa. Ku bahikireyo, Kayini yagurukira Abeli omurumuna yamwita. Mukama yabuuza Kayini ati, Abeli murumuna waawe arahi? Kayini yagarukamu ati, tindikuhamanya, ninye murinzi wa murumuna wangye. Mukama yamugira ati, eki wakora ki? Iraka ry'eshagama ya murumuna wawe nirimpuririza omu itaka. Mbwenu hati wakyenwa omu nsi eyayashamya akanwa kumira eshagama ya murumuna wawe, ey'omukono gwawe gwasheesha. Korihinga itaka tiririkwereza byokurya, oryaguma ry'empungi n'ekizengyereza omu nsi. Kayini yagira Mukama ati, ekifubiro eki wampa ni kihango, tikirikubaasa kwemerwa. Reeba, erizooba wancwa aha itaka kandi tinkireebwa mu maisho gawe. Ndyaguma ry'empungi n'ekizengyereza omu nsi, kandi orindeeba weena aryanyita. Mukama yagira ati, mbwenu oriita Kayini ahoorwe emirundi 7. Mukama yaata ahari Kayini akamanyiso ng'orimubugana weena tarimwita. Bwanyuma Kayini yaruga omu maisho ga Mukama, yatuura omu nsi ya Nodi aha rubaju rw'obururu bwa izooba bwa Edeni. Oruzaaro rwa Kayini. Bwanyuma Kayini yamanya omukazi we, yagira enda, yazaara Enoka, yayombeka orurembo, yarweterera ogwo mutabani Enoka. Enoka yazaara Iradi. Iradi yazaara Mehuyayeri. Mehuyayeri yazaara Mesushayeri. Na Mesushayeri yazaara Lameka. Lameka yashwera abakazi 2, omwe nayetwa Ada, n'ondiijo nayetwa Zira. Ada yazaara Yabali, niwe ishenkuru w'abariisa b'ente abatuura omu mahema. Kandi omurumuna orikwetwa Yubali niwe ishenkuru w'abateezi b'enanga n'emikuri. Na Zira yazaara Tubali Kayini, omuheesi w'ebintu byona ebirikushara eby'emiringa n'eby'ebyoma. Na munyanya wa Tubali Kayini akaba ari Naama. Lameka yagira abakazi bati, Ada na Zira mumpurire. Nimwe baka Lameka muhurire ebindi kugamba. Nyisira omushaija ahabw'okumputaaza n'omusigazi ahabw'okunteera. Kayini kwarabe nahorerwa emirundi 7, buzima Lameka niija kuhorerwa emirundi 77. Adamu okuzaara Seezi. Adamu yagaruka yamanya omukazi we, yazaara omwana w'omwojo, yamweta Seezi. Ahakuba Hawa akagira ati, Ruhanga yanshumbusha ondiijo omwana omu mwanya gwa Abeli, owu Kayini yiisire. Na Seezi yazaara omwojo, yamweta Enosi. Omu bunaku obwo abantu batandika kutakira izina rya Mukama.